Shalom shalom, ndi n'iteka cyane ntangere ryo kubaramutsa abantu mwese muri groupe b'amaso, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, ni haleluya. Ndabashimiye cyane abantu mwese muri kumunyumviriza. Nagombye rero kugira nshime cyane, nshimira Imana isubiye kuduha aka kanya ko kwifatikanya namwe kugira ngo tuje ku musozi w'Imana, tuduge imbere y'Imana, hanyuma tuyambaze, hanyuma tuyisenge, tuduga n'imitwaro imbere y'Uhoraho kuko arico kitubereye. Nagomba rero imbere ya byose mbanze ntangaze iri tangazo abantu mwese muri groupe b'amaso ko tunezerewe cyane kuko twari dufite uyu mwene data atuyoboye adushoboza cyane mu kwama tugaburira amajambo y'Imana. Ni ukuvuga turi mu kinezero ciwe kuko Imana yamugiriye ubuntu budasanzwe, aho Imana yatanze umugisha mu rugo rwiwe, yamuhaye kwibaruka, ni ukuvuga bibarutse umwana, ni ukuvuga n'ibirori bidasanzwe n'akaruhuko. Ni ukuvuga uyu mwanya rero yawudushikirije kugira ngo dushobore kugira icyo tumukoreye mu ngata mu mwanya yuko ari muri ako karuhuko. Rero bene data, tutarabandanya twagomba rero umwanya tuza gusaba Imana yo mu ijuru kugira ngo ikore igikorwa cyane cyo guhezagira urugo rwabo, guhezagira umwana no guhezagira umuryango wose, kugira ngo ikiduhezagira n'igikorwa arongoye Imana ize kubidushoboza, twese tuze kubikorera hamwe. Ndifatikanije namwe mwese kugira ngo tuduge kuri uyu musozi duce dusenga. Imbere rero ya byose reka turabe amajambo y'Imana two kwishimikiza muri uko gusenga. Turagiye kureba amajambo y'Imana twishimikiza muri aya masengesho tugomba gutangura. Turabe mu gitabo muri ubu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igihimana cya 18, turere ku murongo wa mbere turageza ku murongo w'8. Amajambo Yesu yavuze w'umugani w'umucamanza agabitanya. Aya majambo yariko acira umugani abigishwa biwe kugira ngo bame bahora basenga ntibaze barambirwe. Umurongo wa mbere uvuga ngo abacira umugani kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Arababwira ati, mu gisagara hari umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi, aramubarira ati, ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati, naho natinya Imana kandi singira isoni z'abantu, ariko kuko uwo mupfakazi angoye ndamucira urubanza umukiza, ngo ntiyama aza iminsi yose akanzigiriza. Kandi umwami Yesu aravuga ati, nimwumve ivyo uwo mucamanza agabitanya yavuze. Ati, none mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiburogera ku murango no mw'ijoro naho batevya? Ndababwira yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mu isi? Yesu arangiza amajambo. Rero bene data mwese, nshuti y'umusaraba wa Yesu, nshuti y'umusaraba, bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, nanjye nashaka ndabakangurira kugira ndabakundisha igikorwa cyo gusenga. Iri jambo Yesu yarivuze kugira ngo abigishe uko bakwiye kwama basenga ntibarambirwe. Intumbero ya Yesu kwari kugira ngo abakuremwo ikintu bita ukurambirwa. Abantu benshi barashobora gusenga bakarambirwa, bagacika intege, bakabigira nk'ibintu umengo n'umugenzo udakwiye, umengo uragoye. Ariko nagomba ndababwire
gusenga ni ikintu kiryoshe, mu gikunde tugikunde, mbere uva ku ngazi ya mbere uja ku yindi, uva ku yindi uja ku yindi. Ni ingazi nyinshi zo gusenga. Kuko gusenga ni ibintu birebire. Nagira mvuge gatonya rero kubw'uwo mugani umucamanza agabitanya, umupfakazi aje kumugora ngo yamaze kenshi ariko ntiyemera, akamaze kenshi ariko ntiyemera. Ariko kumbe mu gitondo yaraza, kumugoroba bakagaruka, kuko ntiyubaha Imana, nta bantu yatinya, akiyanyira. Inyuma yaho rero amara kumuzigiriza, hanyuma ngo ariyumvira ati umupfakazi kwa ngoye, reka ndamucira urubanza rumukiza, kugira ntiyamaza iminsi yose anzigiriza. Igihe rero kiragera, aca aramucira urubanza, aragenda. Igihe kigeze rero, Yesu aravuga amajambo adasanzwe kuri uwo mugani. Aravuga ati ngo nimwumve yemwe iby'uwo mucamanza, uwo mucamanza ukuntu yabikoze. Ati mbega none Imana yo mu ijuru ati ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mu ijoro nayo batavya. Bigaragara ko hari igihe kenshi Imana itevya abantu, ariko izocira urubanza abantu bayiborogera ku murango no mu ijoro. Urumva bafite umwete, batarambiwe, bama barayisenga, bama baritakambira umurango, ijoro, umwanya wose batakambira Imana. Mbega woba ufite nawe urubanza ushikiriza Imana, utegerezwa kwama wishuza, urafise ikintu ukeneye, basi woba wararose inyishu kuri bijya bintu ukeneye. Sengera abandi hari ivyo bakeneye, takambira Imana, ifasha abandi, ibohora abandi. Abantu bari mu byago, bari mu ntambara, abantu bari mu bibagoye, abantu bakeneye gukizwa n'amasengesho yawe. Iki nico gikenewe rero. Twega abantu b'Imana ntidukwiye kurambirwa. Nawe wowe ubona byawe bimeze neza, hariho bimeze nabi, hariho abantu bakeneye amasengesho ku bwawe. Nagomba rero dufatanye amasengesho, mwene data, tuduje ku musozi w'Imana, witegure, kuko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo izobishura vuba abantu bayiborogera ku murango no mu ijoro. Ngo mbega Imana, mbega umwana w'umuntu azosanga ukwizera. Amasengesho rero azika mu kwizera, ukwizera. Petero igihe cy'urupfu rwa Yesu yariteguriye guhwera, yamubwiye ati nagusengeye kugira ngo ukwizera kwawe ntiguhere, numara kurema nawe uze uremeshe abandi. Rero umuntu yasenze afite amasengesho, ukwizera kuguma kuba kwinshi mu buzima bwiwe. Kandi n'iryo jambo ry'Imana Pawulo yabwiye Timoteyo ati wame ufise kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda guteterwa, aramiriza mu ijambo ry'ukuri, aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Wame ufise umwanya wo kwiha Imana. Kwiha Imana rero birakenewe kugira umuntu abe umukozi aramiriza neza mu ijambo ry'Imana, atarinda guteterwa. Natwe nuko reka dufata akanya ko gutakambira Imana, kugira Imana yo mu ijuru tuyijojere, tuyibwire imitwaro. Ico nico gikwiriye, nico kibereye. Bene data, mweze mwicishe bugufi kugira ngo Imana yo mu ijuru tuyitakambire. Mwami wanje ugororotse, natugororotse, Imana y'ububasha, Imana y'icubahiro, ugororotse, wamura umugororotse, akanya kose uri Imana. Mu izina ryawe Yesu Kristo, umwana waduhaye ukunda, mwami mwiza ugororotse, ndagushimiye, ndagukengurukira. Niwe wadutoranirije kukumenya, niwe wadutoranirije kugusenga, kugira ngo Mana mu ijuru abantu baze bamenyeshwe izina ryawe kubwawe Yesu Kristo, abantu baze bamenye icyubahiro cawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndarengukanye Mana mu ijuru rero isi yose imbere yawe, kugira ngo ihumuke amaso ku vy'iki, kuko abantu benshi biteze kuzimizwa
ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko Mana mu ijuru Satani azagaragaza kuzimiza abantu n'abatoranijwe bakazimira bakazimizwa mu izina rya Yesu Kristo. Nanje ndabagushize mu kuboko kwawe, ndagushize imbere yawe abantu watoranije kugira ubarinde kuzimira, kugira ubarinde kuzimizwa, ubarinde imitego Satani ariko aratega, isi yose ariko aratega imitego, isi yose yuzurije urugunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndafashe mu gikorwa cya Satani ariko arakora atega imitego agwanya abantu bizera, kugira ngo Mana yo mu ijuru ubohore isi, ubohora abantu bawe, ubahumura amaso, kugira abantu bawe bamenye ibanga ryawe, ubiyereke, ubihishurire mu izina rya Yesu. Bamenye igihe tugezemo ko ari igihe cyo kutarambirwa, igihe cyo kudasinzira, igihe cyo kuba maso, igihe cyo kwama bazirikana izina ryawe ryiza riri imbere yabo ribarongora mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndasengera abantu bawatoranije, ndasengera abakozi b'Imana bahagarariye ishengero hirya no hino ku isi mu mfuruka zimwe z'isi. Ndasengera abapasitori, ndasengera abarevera, ndasengera abakozi b'abajenama, ndasengera abigisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera uwo wese aradwishinga mu izina rya Yesu Kristo, no kugira ngo ashikane igikorwa cyawe, akore ibyo kugororoka, abwira abantu benshi, ahindura abantu benshi Mana mu ijuru, ashikana abantu bawe kubugororotsi. Ijambo ryo ritubwira ngo azokwakaka nk'uko ikinyenyeri cakaka mu gaturuturu, inyenyeri yaka mu gaturuturu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera rero abantu bawe, ubaha ubumenyi, ubihishurire, ubaha inkomezi, abavuga ubutumwa ubaha inkomezi zo kubuvuga, abakora ibikorwa byo gufasha abantu mu mitima ubaha inkomezi zo kubikora, abafasha abarwaye ubaha inkomezi zo gufasha abarwaye, zo gusengera abarwaye mu izina rya Yesu, kugira ngo bakwidishimwe ry'abahamagaye. Ndagushima Mana, ndagukengurukira Mana, kare wabatoranije, none ubaha inkomezi zo gushikama, ubarinde imitego Satani abatega, ubarinde imitego. Ndasengera abari ku mpera zine z'isi mu izina rya Yesu Kristo, ubafashe, ubaje imbere, ubazigame, ubagwanire kandi batsindanishitse mu izina rya Yesu. Datanye n'ijuru, niwe Mana nyamana, Imana uvuga bikaba, Imana ihambaye, wugara ntajye wugurura, uri Alufa na Omega, tangura niherezo wa mbere n'uwa nyuma mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ni cyawe bitazoshira. Ndakwinginze Mwami, ubane n'abantu bawe, ubane n'abantu bawe watoranije. Ndasengera n'abandi bantu nabo bakiri kure, bakigukekeranya, bahendwa n'isi mu izina rya Yesu, buzuye ibyaha, buzuye imitego ya Satani yamaze kubazingira. Ndaguma Mana mu ijuru, bihishurire, babohoke, bave mu kaboregwe, bave mu busambanyi, bave mu buja bw'ikuzimu bw'uwo mwasa Satani, bave mu bubasha bw'umugwanizi mu izina rya Yesu Kristo. Ubohora imboregwa, abanywarumogi, ubohora abasambanyi, ubohore abapfumu mu izina rya Yesu. Hari abantu Satani yamaze gutwara ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo, bose bizeye iby'ikuzimu, bizeye amareba, abo bose babohoke mu izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yamaze konona, yamaze kwica amaso yabo ari kuzimu, araba iby'ikuzimu, berekwe ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abo bantu, ubabohore, ubiyeki ko ari we Mana nyamana, ko ari we Mana ushoboye, Imana itanga ubugingo ku bantu bose bakurindiriye kubaho ubugingo budashira mu izina rya Yesu. Bihishurire, Satani yarabahenze, yarabajimije, abantu bese bari mu mwijima wa Satani, aho Satani abahendesha amafaranga, abahendesha ubutunzi, bamwe bagenda barondera ubutunzi, abandi barondera kubaho neza mu izina rya Yesu, ariko ntibazi yuko ibyo byose ari ibintu bizoshira, ibintu by'akanya gato, ufite intango, ufite n'iherezo, ariko ho wamaye ibihe bidashira. Ndasengeye abantu bawe kugira ngo biyereke, ubihishurire, we guhendwa n'iby'isi, we guhendwa n'imitego Satani atega, ibinezero atakimaze mu izina rya Yesu. Ubiyereke, ubihishurire Mana nyen'ijuru. None Mwami, ndasengeye abantu barwaye kugira wibuke, ibuka abantu barwaye. Hari indwara nyinshi abantu bariko
baboroga, babuze epfo na ruguru, bafise indwara zananiye abaganga, bafise indwara zidashoboye gukira, mu izina rya Yesu ndabasengeye. Mu izina rya Yesu icyubahiro cawe kiyerekane, icyubahiro cawe kigendane natwe, mu izina rya Yesu kibane n'abantu bawe. Mwami wacu, Mwuka mukiza, wikoreye indwara ku bitugu byawe, wikorera ubumuga ku bitugu byawe, mu izina rya Yesu. Mana mu ijuru, imishishago washishaguye ngo niyidukiza, ndasengeye abantu bawe babuhore Mwami, indwara zigoye, indwara zo mu mara, indwara zo mu maraso, indwara zo mu tigo, indwara zo mu mahaha, mu izina rya Yesu, indwara zo mu mitima, amaferetansiyo, mu izina rya Yesu. Ndafashe mpiri izi ndwara zigoye, y'amadiyabete, mu izina rya Yesu. Mana werekane, hari abantu bafite ibyago nk'ibyo, hari abantu bafite indwara zigoye kuvura. Mwami wanjye ugororotse, ndazi ko hari indwara wahaye abaganga ko bavura, n'izindi wizira ugakora ko atabaganga bazishoboye. Mwami wacu ugororotse, atamuti wazo hari, Mana yo mu ijuru. Ariko ijambo ryawe ritubwira yuko wowe ntupfupfahaza, urakiza, wowe ntupfupfahaza. Mwami wacu, abaganga barafise imiti yo gupfupfahaza indwara zimwe kuko batazishoboye, ariko wowe ntupfupfahaza, wowe uri umukiza. Mu izina rya Yesu uri umukiza, bohora abari mu gihugu, bohora abari hirya no hino ku mfuruka zina z'isi. Mu izina rya Yesu turagushima, turagukengurukira. Mana mu ijoro, turasengera rero abantu bawe babohoke, abantu bawe banezeranywe nawe, bumva ishimwe, bumva umunezero, ubiyereke nk'Imana. Hari abantu bagowe, hari abantu bari mu bitaro, Mwami mwiza, bongere kuremeshwa nawe Yesu ugororotse. Hari abantu barindiriye mu izina rya Yesu, bari ko bihebora, barindiriye ukuntu bigenda. Mana mu ijuru, baseruke ko kugira ngo ubazigame, ubabohore, babohoke mu izina rya Yesu, babohoke ku ndwara zabo, ku cago cabo, abafise uburibwe, abarwaye amayesitoma, ubabohore mu izina rya Yesu. Ndasengeye Mana mu ijuru, indwara z'amaso Satani yigize ndasi mu guteza ubumuga bw'amaso, mu guteza ubumuga bw'amaso, mu izina rya Yesu. Ndugaje ubushobozi bw'ikuzimu Satani yahagurukije abantu bose bagenda bagwaye amaso, bambaye amarori, kuko Satani yamaze kumugaza amaso yabo. Ndafashe mpiri wajya abademoni bariko bateza amaso, bariko bateza uburyanyi, bariko bateza uburibwe, bariko bateza imisonga, mu izina rya Yesu. Ndugaje ndasambuye igikorwa cy'abademoni, ububasha bwabo, ubushobozi bwabo, mu izina rya Yesu. Indwara z'ibyaduka Satani yadukanye kugira ngo abantu abatere bagenda bameze nk'abajujuta, batazi iyo baja, bibaza ukuntu bazokira, bibaza ukuntu bazobaho. Mu izina rya Yesu nubeshaho umuntu. Byose imbere yawe birashoboka, birashoboka, byose imbere yawe birashoboka. Abantu barakanura, abantu barakira mu izina rya Yesu. Nanjye ndasengera abantu bawe, ubwoko bwawe, abayigeme bawe, abamama bawe, abapapa, abasore n'abigeme, mu izina rya Yesu. Satani atogira ububasha ku bantu bawe. Mwami wanjye ugororotse, ndasengera ishengero ryawe Yesu, rizigame abatarakumenya, abakumenye bose ubagendere, ubaje imbere kugira barongorwe nawe. Ndasengera abantu bari mu mibabaro itandukanye, hari abantu ariko baganya, bafite ibyago bitandukanye, bafise ingone zitandukanye, imitima yabo iremerewe. Mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ritubwira yuko wavuze uhamagara ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, abananiwe nimuze mwese ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje itananiza, kuko umutwaro wanje wahutse. None se Mana, reba imibabaro iri mu bantu bawe, imibabaro bafite, nta muntu afise ububasha bwo kwiremurura. Mana wo mu ijuru, ni wowe uremurura umuntu mu mutima, umuntu akagira umutima uremurutse. Mu izina rya Yesu, ndugaje abademoni bateza imibabaro, bateza umubabaro, mu izina rya Yesu. Demoni ziteza imibabaro, mu izina rya Yesu. Ewe Mwami mumbimwe, muteza imibabaro. Ndabugaje, ndasambuye igihugu cyanyu, ndasambuye imigambi yanyu, mu izina rya Yesu.
ndugaje ubushobozi bwanyu, ndugaje inkomezi zanyu, ndugaje ububasha bwanyu, muteze ibyago, muteze ibisida mu izina rya Yesu. Demoni ziteze ibisida mu miduga, ibisida mu ndege, ibisida ku mamoto, ibisida mu miryango mu izina rya Yesu. Demoni mwaje guteza ibisida hano mu izina rya Yesu, mutogira ububasha, ndabasambuye bigatuma muteza umubabaro mu izina rya Yesu. Ndasambuye integuro zanyu, ndugaje ububasha bwanyu, ndugaje integuro zanyu, igisida cyanyu ndagisubira ikuzimu mu izina rya Yesu. Mutagira ububasha, nduguruje ububasha buva mu ijuru kugira ngo ngere gukanda imitima iremerewe, imitima ibabaye mu izina rya Yesu. Mana utabara abantu abateguriwe gupfa, ndugaje impfu, abateguriwe ubumuga, ndugaje ubumuga, abateguriwe ibyago bitandukanye, ndasambuye integuro zabyo. Yewe demoni wateguye ibyo, ndugaje ubushobozi bwanyu, ndugaje ububasha bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasambuye igihogwa cyanyu, ndafashe mpiri imigambi y'ikuzimu, ububasha bw'umwiza mu izina rya Yesu. Abakuru, abafite ububasha, abaganzi isi y'umwiza, mwe mbiza ahantu ho mu ijuru, ndasambuye ubwo bushobozi. Imigabo Satani afise byose bihinduka ubusa, biyongayonge mu izina rya Yesu. Imigambi mufise, ubwicanyi mufise, ndabwugaje, ndasambuye integuro zanyu, ndashinguye akarimbi mwashingiye. Abagerewe gupfa bongere kubaho, abagerewe kumugara bongere gukira, abagerewe kugwara indwara zigoye zongere guhava mu izina rya Yesu. Ibyago mwateje, ibyago mwateguye, ndabisambuye mu izina rya Yesu. Uhereye indwi mwami wacu tugiye kwinjiramo, ndasambuye imigambi yose Satani yateguriye abantu bawe, ndugaje ibyago, ndugaje ihamwa ikuzimu Satani yateguye ku ngo nyinshi, ku bantu bawe mu izina rya Yesu. Uhoraho byose bikikubusa, biyongayonge mu izina rya Yesu. Ndugaje ubushobozi bw'ikuzimu imbere y'abantu bawe, Mana yo mu ijuru. Bohora abantu bawe abo Satani yononye imibiri yabo, akashira icyago, agashira imibabaro mu mitima yabo, abo Satani yononye ubuzima bwabo akabwonona mu izina rya Yesu. Ndasengeye ingo z'abantu bawe, abantu bawe mwami wacu barananijwe, isi yose irananijwe. Mu ngo hari ibyago bitandukanye, hari ingorane zitandukanye, hari abo Satani yononye imibiri yabo mu ngo mu izina rya Yesu. Mu kubakana mu kibano mu izina rya Yesu, nduguruje abo Satani yononye ikibano cabo, ndugaje integuro za Satani. Ndasengeye abagabo, ndasengeye abakenyezi mu izina rya Yesu. Uhoraho bane nabo, abo Satani yononeye umubano wabo, abo Satani asambura, kuko Satani ni umusambuzi, Satani ni umubeshi, ni umuhendanyi mu izina rya Yesu. Ingo nyinshi ziriko zisamburwa demoni z'insako, demoni z'amajambo mu izina rya Yesu. Ndazugaje ingo nyinshi ziriko zanonekana, demoni z'imitongano, ziteza imitongano mu ngo, kububakanye ziteza ishari mu izina rya Yesu. Satani afite ishari ingo z'abagororotsi, ingo z'abantu bubaha Imana mu izina rya Yesu. Uhoraho zijya ngabo za Satani zigenda gutera ikibano, ndazugaje. Ndasengeye abakenyezi, ndasengeye abapapa, uhoraho bane nabo, ndasengeye imibano wabo ube hagati yabo. Hari abo Satani yononye ubugingo bwawe, yabashingiye akarimbi kugira mbere bazobeho atakana barose. Ndasengeye abantu mwami wacu, abantu Satani yinjijemwo ubugumba mu izina rya Yesu. Uhoraho ndaguruje abantu kugira ngo bongere kuronka umugisha wawe mu izina rya Yesu. Datanye n'ijuru, ewe Satani mubi uteze ubugumba, ewe Satani mubi uteze ububi, kugira abantu b'Imana bame biganyira mu izina rya Yesu. Uhoraho ugirire neza abakwambaza mukuri, turuguruje kuko ari ufise uruvyaro, ari utanga uruvyaro. Niwe wahaye Ana mu izina rya Yesu.
niwe wahaye Sara urubyaro mu izina rya Yesu, niwe wahaye Rebeka mu izina rya Yesu, niwe wahaye n'abandi mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro cyawe cyerekane Mana, niwe utuma umuntu abaho kuko umubonera kure. Mwami wacu gororotse, wa mukozi wawe yavuze ati ntaravuka wari unzi. Jambo ry'Imana rivuga neza ngo umuntu akiri ndani atarabaho, ataragera kubaho, wari umuzi. Mwami wacu gororotse, ugera ibintu bitaraba. Mwami wacu gororotse, ndakwinginze bagerere ukubaho, ukuzabyara ingumba zongere kubyara kuri bitangaza bya nyuma muri iki gihe cyerezo, kugira habishimwe mu bantu bawe, baze bagushime, baze baguhimbaze. Ndasenye rero abakenyezi Satani yonanye muri ubwo buryo, Satani yagiyemwo, ibisigo byagiyemwo, ububasha bw'ikuzimu bwagiyemwo bukonona ubuzima bwabo, bigatuma baba biganyira. Nduguruje urubyaro kuri bo mu izina rya Yesu, kugira wowe wese Satani yononye Mana mu ijoro wongere kumuha urubyaro. Uhoraho ndamusengeye, byizigiro byacu reka twibuke Mana kugushira imbere. Bajya bose bibungenze Satani ari kuyonona ubugingo bwabo mu izina rya Yesu, turabasengeye Mana kugira ngo ubafashe Mana mu ijuru. Hari abantu bafite ibyago Satani yateje mu kwibungenga kwawo, abo Satani yateze imitego, yabahaye uburozi muri bo. Mwami, erega abantu benshi iyo bagiye kwibaruka, bibaruka bafite amashashe mu nda, bafite amabuye, bafite uburozi. Ndasengera abantu bawe Satani yononye mu buzima bwabo, bigatuma haba uburozi bw'ikuzimu yabashizemo. Ndasengera abantu bawe kugira ngo Mana mu ijuru uburozi muri bo bubaveho. Ndasengera abari hirya no hino mu mfuruka zine z'isi mu izina rya Yesu. Utabara abamama, utabara ubwoko bwawe, kugira ngo imibiri yabo n'isengero zawe n'abantu bawe n'ubwoko bwawe none Mana mu ijuru ubwoko bwawe bugirwa gutyo mu izina rya Yesu. Ndugaje ububasha n'ubushobozi bw'ingabo za Satani ziriko zonona Mwami wacu ubugingo bw'abantu waremye. Mana, ndasengera abantu bibungenze kugira ngo bagenderere, ubagirire neza, bashobore kwibaruka amahoro. Ndatuye amajambo akomeye ku bugingo bwabo, ndatuye uvuka ku bana babo, ku ngabire wabahaye mu nda zabo mu izina rya Yesu. Satani atagira ububasha kuri zo. Ndugaje ubushobozi bw'abarozi kuri bo, ndugaje abademoni kuri bo, ndugaje ubushobozi bw'ikuzimu kuri bo. Ndasambuye imigambi Satani afise kuri bo. Uhoraho we Mwami wanje gororotse, mu izina rya Yesu ndagushima ko waduha ububasha bwo gusengera abagwaye, ndagushima ko waduha ububasha bwo gusengera abantu bawe abari hirya no hino. Wavuze ati mu bihere ubuntu, mu bitangiro ubundi. Mana yo mu ijuru, ndasengera aka kanya kugira ubuhora abantu bawe. Ndasengera abari ko bibaruka, abari haya kwa muganga, abari haya mu maternity, mu izina rya Yesu Kristo. Cyubahiro cyawe kibane nabo, ukoresha abaganga, abamarayika bawe bongere kubana nabo Yesu, bigaragare kuri Imana kuri bo. Imbere yabo baruhure, imbere yabo batabare, abagiriwe kujya kwisiketa warahuze ubatabare. Mwami wacu ikibereye kuri bo Mana mu ijuru, ubugome bwawe bwongere kubabako mu izina rya Yesu. Icyo twankiye ni umugambi wa Satani kuri bo Mana nyine ijuru. Turugaje umugambi wa Satani ku bugingo bwabo, turugaje intego za Satani. Uhoraho ugire neza ababaye, abari hirya no hino bafite ibyago bitandukanye, ubaruhure. Abafite ibyago bitandukanye ubaruhure. Abo Satani yateje ubumuga bwo kudatambuka, ubahe gutambuka. Abo Satani yateje ubumuga mu maguru, mu izina rya Yesu. Turugaje demoni iteze ubumuga, imigongo iteze ubumuga, mu mutwe iteze ubumuga, mu izina rya Yesu Kristo. Aho hose bamugaye, aho Satani yononye, mu izina rya Yesu Kristo bongere kumuguruka.
ndabasengeye icyubahiro cyo cyerekane Mana yo mu ijuru, ububasha bwawe bwiyerekane. Ndasenze Mana kugira ngo icyubahiro cyawe kigendane n'abantu bawe, wiyerekane muri isi ya none. Isi irakeneye kumenya umucyo, irakeneye ko kumenya Imana, kuko abantu benshi banyegejwe Imana, ntibazi ko Imana ihaba, ntibazi ko Imana ibohora. Mana yo mu ijuru, ijambo ryawe ritubwira ngo amarushwa y'umugororotsi ngo ni menshi, ariko uhoraho ngo uyamukiza yose, uyamukiza yose, urayamukiza yose. Data nyir'ijuru, ukiza abantu bawe watoranije muri iyi si, ukiza abantu bawe watoranije muri iyi si. Ndasengeye igihugu cyawe cyiza ku bwoko bwawe watoranije, kugira Mana yo mu ijuru uhe intege abantu bawe, uhe intege abashengero ryawe, uhe intege abakozi bawe. Ndugaje Satani azabavangira mu izina rya Yesu, azabavangira kugira ngo bacike intege, kugira ngo bakore ibyo utabateguriye. Uhoraho bagwanire, uhoraho batsindanishirize. None se Mwami, reka dusengere ibihugu, abami, abashyizwe hejuru, abaperezida, abaganzi b'ibihugu mu izina rya Yesu. Ndasengeye ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, uhoraho we. None se Mana, ugendagendere abami n'abashyizwe hejuru, ugendagendere abakuru bashyizwe hejuru, abagize amareta. Mwami wanjye ugororotse, none ndasenze kugira ngo wihishurire abakuru b'ibihugu, kugira ngo Mwami ubagenderere, ubazigame, ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe bwongere gukorana n'amareta. Mana turugaje aho Satani yo kwinjira mu mareta, bakemerera ububasha bwa Satani bukabakoresha, shira igikumu ku bidahura n'ijambo ryawe, kubigwanya ijambo ryawe. Nduga ry'abademoni bariko bakora gutyo, ndasenya mu mareta mu izina rya Yesu Kristo. Ubakoreshe, ubiyereke, ubishurire. Ndagoma Mana yo mu ijuru, ushire hejuru abantu watoranije kuganza mu izina rya Yesu, kugira ngo bakuvuge, bagusenge, bamenye Imana yacu ishigwe hejuru muri bo, hanyuma bakoreshwe nawe, hanyuma bagushime, hanyuma baguhimbaze muri leta niyo mategeko bakoresha, bashira Imana imbere. Imana yo mu ijuru iganze igihugu, iganze ibihugu, iganze ubutegetsi, icira imanza abantu, abahazwa ntibasubire guhazwa, abarenganwa Mwami ubarenganure mu izina rya Yesu. Ndugaje akarengano mu mareta, akarengana abantu benshi barenganwa, kuko hari abantu benshi bapfunzwe ku karenganyo, abantu benshi bari mu byago by'akarenganyo mu izina rya Yesu, kuko habuze ukuri. Mana yo mu ijuru, kuko ukuri kwanyegejwe, ukuri kwagurishijwe. Uhoraho, Satani akoresha ikinyoma kugira abantu bawe bave mu kuri. Data nyir'ijuru, ndasengeye rero ibihugu hirya no hino, ubirarire, ubizigame, kuko nta mwami n'umwe atsinda, kuko afise ingabo, kuko afise abantu bazi kurwana, bafise ibigwanisho. Oya, nuko aba ari wewe uteramiye igihugu mu izina rya Yesu. Ndasengeye rero ibihugu hirya no hino, aba ari we Mana mu ijuru ubwira intambara ati tekereza, hora mu izina rya Yesu. Ndugaje demoni yo gusesa amaraso mu bihugu bitandukanye. Hari abantu bariko bagwana, hari abantu bariko barondera ubutegetsi buciye mu guseswa amaraso mu izina rya Yesu. Uhoraho uhagarika amaseswa ry'amaraso ku isi hirya no hino. Satani ariko arabikora, Mwami uhoraho, ndugaje ububasha bw'ikuzimu Satani yahagurikije kugira abantu bacaremwo, abantu aho amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'imiryango, amacakubiri y'ibihugu mu izina rya Yesu, amacakubiri y'abirabure, amacakubiri y'abazungu mu izina rya Yesu. Byose n'abademoni abikora mu izina rya Yesu. Ubwicanyi bw'agahomerabunwa, ndugaje izo mpwemu mbi zisesa amaraso mu bihugu hirya no hino, demoni zo gusesa amaraso mu izina rya Yesu ndazisambuye. Ndazugaje ububasha bw'ikuzimu, ndabwugaje ububasha bw'ikuzimu. Abakuru, abafise ububasha, abagangisi b'umwiza, imyuka mibi y'abantu ho mu ijuru ndayugaje. Ndashinguye akarimbi k'abademoni, ubushobozi bw'abademoni. Uhoraho ubane nabo, ubane natwe Mwami, ubane n'abantu bawe, abantu watoranije kugira ngo baganze. Nta kuganza na kumwe kutava kuri wowe. Ubane nabo, ubagwanire,
ubatsindanishirize, ubaje imbere Imana yo mu ijuru, bakwishimikize, baheze batwara ubutwari nk'uko Salomo yatwaye Imana yo mu ijuru akakwishimikiza, ibihe byose yakwishimikiza, yaronse umugisha, waramuyobora, waramwiyereka Imana yo mu ijuru, igihe cyose Salomo yagusenga Mwami waramwiyereka ukamuhishurira. Datangira ijuru, ndagushima kuri Imana, ndagushima kuri gitangaza, ndagushima kuri nsinzi, ndagushima kuri Umwami adasanzwe, Imana y'ububasha, Imana y'ubushobozi, Imana y'icyubahiro. None ishengero ryawe urizigame, none ishengero ryawe urizigame, uzigame abakozi bawe, uzigame mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye groupe Bamaso, abahurikiye muri yo n'abazoza n'abandi Mana mu ijuru, iyi groupe turayisengeye kugira ngo icyubahiro cyawe kize kibe muri yo. Mwami wacu gororotse, ndayisengeye kugira ngo ububasha bwawe buze bube muri yo. Mwami wacu gororotse, uzucishe mu ijambo ryawe muri iyi groupe kugira ngo Mana mu ijuru ijambo ryawe ryongere kubohora, ryongere gusasagara ku isi yose. Abantu baze Mwami wacu bahindukire ijambo ryawe, abantu baze bakire, ububasha bwawe buze bwongere kubafata Mana yo mu ijuru. Umuriro wawe uce muri groupe Bamaso, wongere kubonesha Mana, umucyo wongere kubonesha, amavuta yongere guca ahantu, yongere gushika ahantu, kugira abantu bumva amavuta avuye mu ijuru, avuye ku Mana, aciye muri groupe. None se Mana, reka dusengere umukozi wawe Abere Mbonimpa. Mana mu ijuru, turasengera umuryango wewe, nawe warabahezagiye, wahaye kibondo mu izina rya Yesu. Turasengeye kijya kibondo, turasengeye umukozi wawe, Mwami umuhezagire, uhezagire, ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Turasengeye abantu bose abari hirya no hino Mana mu ijuru. None se Mwami umukozi wawe uzi umuhezagire, uhezagire urugo atuyemwo, kugira wamumuhe inkomezi zo kutugaburira ijambo ryawe, wamumuhe inkomezi zo kunesha no gutsinda integuro zose Satani afite mu izina rya Yesu. Satani atagira ububasha, atagira ubushobozi. Igihugu wamutanguje uzuhe Mwami wacu kukibandanya. Turamusengeye ngo uzuhe inkomezi, kandi nanjye ndagushimiye, ndagukengurukira uyu mwanya twifatanije n'abantu bose muri iyi groupe bariko bagusenga. Mana y'agakiza kacu, bongere kubohorwa nawe, bongere kumva Mwami wacu Yesu Kristo, amavuta yawe yongere kubana nabo, amavuta y'intsinzi. Yesu gororoka, batsindanishirizwe nawe. Iyi ndwi yose tugiye kwinjiramo, tuze tubone ibitangaza vyawe. Abari hirya no hino baze bumve inyishu zivuye mu gusenga kwacu. Urakoze kuvyemeye, nawe ndagushimiye Mwami kumaze kuvyumva no kubikora. Izina ryawe nirihimbazwe, ndabisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.